Sorry, mo emele mo. Ke emele mo ka mo. Mo itlotseng batho ba ka moka. O tla tenela. Ba bang ba kae ba le jeleng ya gore bona? Ba no tswa. Matume, o thusitse ba ba kae bana ko steneng? O phekotse two. Alright. Wena sesi ka moo? Wena wa phekola why? O admitile batho ba kae? Be e le patient tse kae? Ne ile one le ngwana. O ka ngaka o a metaba. Ntswala wena o phekotse ba ba kae kua? Wena le wena wa phekola sesi? Bontsha ola mola. Ba ba makola go file di-patient tse kae? O file tse two. Wena Sheila? Nna ke le go fihla go bona ka ba botse ka rona ke phekola jang le phahla teng ba re banya ka ba dipheko ba ya go phekola ka dipheko Ba re banya ka go phekola ka dipheko ga ne phapano ya go phekola motho ka ditaola le go phekola motho ka seporofeto ke eng? ke ba botse so ka ba botse ka re mosego taba e le teng mose e tlo tswa ka mo dipheko le phahla le ba botse le mama mo moso ga se so o timpa tsa gare ke tse kgolo a bolela so a re mosego a swana go phekola ka dipheko le phahla. Okay. That's the phekola. Why wena se wa phekola? Now I'm problem ke one. Last time na kwela le batho ba gago ba ba file o mo bereka. Re ba fitla mo bona ba ba tšea ba fa another mathasane tshwana le rena bona ya ba bona ba bereka mmereko. So ke bona o ka re ke bereketse mahala. Se se bona style sa o tšea ba lo itšhišetša re ba bereka so. Oh. Okay. Magolo camera. Wena o berekile ba ba kae? Nna tšatši le lebeke na le visit from ba ga mahlango ba bone ke thuša bona ile re fetša ka bona ya bele gore šetše ba feditše go phekola Mabitsala? Ka mora ka mo office ya rena le tate mogolo le se re na le baeng tšatši leo mare tšatši leo ke thusitse bana ba go ba lokisetsa ka mo morago ke ka morago gore ka mo ba ka tsenelang gobane nna ne ke le ka mogoreng ya ba baise nna le tate mogolo re na le decline se ne tsamile go thusa tšatši leo Manchidi wena o berekile ba? Because I was going to go to the Why? Be busy or what was the program? O le balwetse ba monagano ka ko morago? Because I'm my German house or another years. What all I get that. Alright. Balwetse ba monagano a ke ba admit mo gae. O nya go thuta bolwetse bo? Ke tlo tšea balwetse ba le ke tlo go romela go makweng go ba go phokwane mo e leng gore go alafiwa balwetse bale and then o ye go tseba mmerekola ka lebaka la gore balwetse ba neng bothata ba monagano ba nyaka gore ba kry-e motho e leng gore ngaka e leng gore a ine maetoetwana go tshwana le rena o phela a lebelelane le bona so ka lebaka la gore ba ka go batjana neng kapa neng so ba nyaka motho e leng gore o tlo kgona go ba monitora a ba fa nako age Magorena? Wa se wa phekola motho? O ka ba jwa le ngaka? Ngaka sa lo ka ba re ya ba jwa magolo? Ke rela re ngaka sa lo ka ba re ya ba jwa ngaka? O ba ke wa fele mo? Bo gonno te kalafa? Jwale o fodile ke Voilà re kwana ge o ba phekola ne
le go sasa wa go ba phekola alright wena o phekotse 6 ba kae bona oh no wena o berekile takalane wena o phekotse ba kae why gana ala bojana mo magolo then batla boshigo ke ga batletse mo lekiteng then mdala ba re bona ba ka se boele steneng ba so phekodiwe ra yo botsa mdala ra re tsore ba re ke jwa go ma tonya lo tonya mdala re dipheko a di tshulile boshigo ba jikisheng batle bosasa so bosasa batla ga ba itla ba tla be go morago ka bolela ka re batho ba le ba tlile mabane ba tlile ba tlona go phekodiwa batho ba ba thushitse ke nna ka moya wena le ka mogalo le ba babedi di room be tshepedi le pholoso ga o sa tsore go a phekodiwa mosagare wena o tlo o dirang gane o ba tlhapišitše o ba tlhapiša o tseba ba bola keng gape o ba seno tšea motho wa rako go tlhapiša o sa tsere bothata mare before o tlhapiša motho o santse o tse gore ke mo tlhapišetša eng mzulu o tlhatlopile ba ba kae wena wenzani wo studisha ufundi grade bani grade 10 o ile namuhla esikolweni watswa esikolweni motho o watswa esikolweni no santse ko check esikolweni sa gago o alofi okay Precious wena o bone ba ba kae mahala so ba paletse go go phekola tšatši so ba tlile rona tšatši le la mantsa ba ba file ke re ke no go ba mo ditho o mo sesenya so wa shotle ke re file wa o emisitše letso go takalana moye bolelwa mo gore o lena go albereke alright emamolo e lebelele nna motho bomagolo la bona thosong a go bapalo ke nyakona le botsa taba e gore thosong a go bapalo ene nto go ke nyakang go le botsa lene mahlatse bomagolo gone batho ba ba thwasang ba be ba fetse ngakeng tša bona senkeng ba alafa balwetse so lena le ba mahlatse ka lebaka la gore re lefa balwetse mola gore le kgone go bona malwetse ya batho le tsebe gore go gatlana le challenge ngaka ga go e sa le gausi le wena o kgone go mmotsa gore mo ke a palelwa ke nyaka thušo and then ke go botse gore tšea setlhare se seso le se seso le se seso o se tlhakantšhe o tlo go bona bolwetse ba motho o tlo go kgona so e tšea batho ba le ba ya mola motho o mote ya kgone go phekola batho ba ba 6 then wena o sa phekole motho then nako go ya gore o ya gae ya batamela go o fitlha kua gae ke bo mang ba o tlo kgonang go ba phekola ka gore batho ba santse o tlwaele go ba phekola le go ba phetela ditaelo le gore o tsebe gore ge malapeng a bona go ne le bothata o swantse o direng ke ba ba leng mo lasteneng se go latela ore wena o tswa go bereka motse wa swara noga je 6 je 4 and then go dinoga tšela tše 4 ge o di swere o swanetse o tlo tlo re botse molatelo gore baba ke be ke tswele ke ile go bereka motse ke gatlhane le seemo se so batho ba le ba swere dinoga šidi dinoga tše re di bušetša morago jwang dinoga tše ke gore di ye go batho ba e leng gore be ba romela dilo ka mogare ga lapa le re santše le bereke jwang bongaka bo magolo bo boima kudu wa bona le jile nyoko le le 40 mara wa bona ke boletse ntho ka re batswadi tlogela go tšea bana mo bana ba dithute bongaka batho ba Sepedi wa bona ba Sepedi ba ile gae ba ile go khutša then go sa ba tlo nyaka
go goroga ga ba fetša go goroga ba tsebe selo ndane ba sa tsebeng selo ga ba tlo sepela ba ya go consulta dingakeng tša ka ntle a ba tlo gore nna ke rile ke santse ke rutiwe nna ka re ke nyaka go ya gae ke ye go khutša ba ya gore ga moremi a ba ruta selo ke thwasitše le batho go magolo ke thwasitše le batho mara batho ba ke thwasitše le bona a se ba bantši ba e leng gore gontse le ba bereka mmereko nto mathomo go le mathasane se santseng go se tsebe ke gore se se go thušitšeng gae molatelo se go fološitšeng godimo ga mpete sa gorela gore ye gore o tle mo ga moremi go fitlha mo ga moremi o tlo roba lefase godimo ga legoga ke o tswile ka wa bona wa pereng wa bontšha go monyetšo o tlogetše monna o tlogetše bana gae o tlile thwasong ka gare ga thwaso nto mo santse mo e tseba go nyakege setšhomo wa di bona ditaola tšege di le so ke tša ngaka ke re tše ke tša mmakola tša ka šetše ba di phuthile ka re ke a tsamaya tše ke tša mmakola a se tša mmakola le tšhomi ya gage a se tša mmakola le motswala mmakola a se tša mmakola le malome a mmakola a se tša mmakola le mosadi ya mmakola ke tša mmakola gore nto o e tletšeng mo o tlo tšea bongaka wena ba gago wena a ba swanela go lebelela gore mang o dirang onkwešiše a la swanela go lebelela gore mang o dirang ande nto ngwe e leng gona le santseng le e tsebe ka gare ga bongaka a latlela go dira setšhomi le ngaka ke nto ngwe santse le e tsebe a latlela go dira setšhomi le ngaka le tletše go ithuta bongaka la fetša la tšea bongaka la ya gae la fihla gae ka ge le rutile go alafa batho la kgona go alafa batho ba kgona go fola onkwešiša nna ke dipoletše ntong o mola ka nyoko kare ba tlo goreng ba ya gae a gone motho o ke tlo moganetšang ka lebaka la gore nna ka nako ke ya go thwasa ke kwele bohloko ba ka nna ka tseba gore ba ka bohloko ke santse ke bophethele ke bofetše ke ye gae ke tlile go tšea nto ke e nyakang ye badimo ba nthumetše go yona ke e dire ke ye gae le yona ke fihle gae ke e bele ge e mperekela ke tla tseba re ya mperekela ge e sa mperekele ke tla kgona go sola badimo la bona motlhasa ka boima wa mo magolo difamily tše dintšha bolena a di le thuše tše dingwe di a di thuša di le thušetša boimeng tšhelete ga e gona so ke gopela gore magolong ke le rie ntwa nnete kore mmereko wa badimo tsebang gore a late kgethela ande mmereko o sengwe te kgethela ona o ka se kgone go ba le go etaola ka gare ga ona o ka se te laole santse o dumele go laola ke badimo ba gago ge ba go riile go tlogele bana kua ba tseba gore ke bomang ba santseng ba tlhokomele bana ba le kua gae taba gore le ya gae le ya boa le ya gae le ya boa a le riele kore like a le rie nna bopelo mpe lena ka bolena la didirela lena ka bolena le bušetša medimo wa lena morago so nto nna ke nyakang go le botša ke ye o magolo ke kgopela le berekeng ka thata lefase le lefasagale ba roe ba tsogile maatla dira tša lena gae ke tlo le go batša ka lebaka la gore le ka mogare ga thwaso lena le a bapala gone batho ba bantši ba e leng gore ge ba go bona o le ngaka be ba duma gore bongaka bo nke ba bo jere ke ngwana wa bona goba bongaka bo nke ba bo ile go setlogolo sa gago so ge wena o etla o re ke ngaka ka mo bongakeng o fihla o dutše o tlo ba le bothata bo bogolokolo and nto ngwe ke nyakang gore botša yona ke a gona motho ba reng wa thwasa o thwasetša go fola badimo a se bolwetše a se ke bolaya ke leoto badimo ke bolaya ke letheka badimo wa re wa go thwasa o thwasetša go fola o dirang ka tlhare tšela di leng ka molantong beng ka ge wena o thwaseditše go fola o dirang ka tsona o lwa ya batho mose a ke re wena a o ngaka o bo o le molwetše o ile ngakeng o fodile o tlile ka gae a gone ntomba ye e leng gore e swanetše go dumelela go tla go tsentšha ditlhare tša bolwetše tša ge wena ba re bo o bajwa o swere ke badimo bono ba o bajwa a ke re go bajwa santse re go alafa o fole o ye gae so wa e santse o bajwe o apare dipheta wa e santse o bajwe o tlhabelwe dipudi wa e santse o bajwe o tlhabelwe dikgomo a gone gore ba re motho ga ile thwasong o ile thwasong o etse tabeng ya gore thwasong ya ileng go yona o ile go thwasetša go fola a e gona nto o bomagolo yeo yona ke nyakone le botša yona straight a e gona ge e le gore ke nnete le nyaka dintompa kua gae
ke go pela mabitsana nke go berekiwe go tsela le shetse le group le re ba ba kae mo 16 le neng group le 16 le santse le jo group J4 ene mo group J4 le target re kgwedie re dila ka malwetse a maso so now the get kopela gore re le bagolo ke ka motho ga rena re thushane because nna malwetse a ke a tsebang a le gore ke rutile ke motswadi wa ka ke bolwetse ba go and then le ba go rola ditlhogwana and then le ba le e ke bedishana le ba ba makula for basadi ba le gore ba menopause so ba fela ba ya matjatji ke kgona go bala and then le ba le gore ba tswa diphutu ke kgona go bala la go kopela gore re thushane because dithara tsa bona ke tšedi especially malwetse a thabe ya malwetse ya go wa di-epilepsy dithara tše di tšedi thabeng a ke ne problem ya gore ke le offer transport a ke ne problem ya gore ke le offer transport ya gore le ye go epa dihlare thabeng a ke ne le yona problem eo ke ne le problem ya go offera batho transport ba ye thabeng ba ile go ja marotho ba boe mo gae ba se batla dihlare ke o thata go ne le bona ba ikwešiša a bona mabitsela ge nako ya go ithuta e sa le gona o swanetse o ithute ka yona ge e le nako ya go rapela ge e le nako ya go pheta ditaelo pheta ge e le nako ya go ithuta ditaola ithute so malwetse o se se a balang a bohlokwa bolwetse ba go ba epilepsy e sa tletse batho ene ke batho ba bantši ba llang ka yona ene go ne batho ba bantši ba ba tsebang go yala so se se mo o re ke a te offera go le bana ba e leng gore a ba tsebe selo so ge o jele nyoko ne mabitsela ke nako ya gore o thome go epa dihlare o lebeletse go epela o ya gae o ka se re o jele nyoko wa re go goroga wa kry-a o beile pakete tše 40 ba re go ne tlonya go ne mokunya go ne makgona go ne mohlatswa go ne leilane go ne mopampiri go ne motshetshe go ne nka bona o beile dipakete tše di seneng selo o santse o bea pakete tee neng dihlare ka gare ga pakete la go ne hlare tše 2000 o tseba gore ge ke tšea sehlare se ke alafa bolwetse bo a fola ande ge bolwetse bo ka palela sehlare se pakete ya go ne gore e tla pala santse o be le hlare tše 4 tša go alafa bolwetse bo boteng ge pakete e ka pallo ye santse ye e bokgona ge ye e ka pallo a go kgonagale gore bo ye mo motho a ka feta le yapela gae mabitsela onkwešiše wena ena ke a go bona gore monna modimo o kolofetše nna tento ke nyakang go elamoša bo magolo ke gore ga se batho ka moka ba ba tlileng ka moga moremi ba tlileng ka lebaka la ge e le gore ba tlo tšea bongaka ba tlo botšeang ka mokgwa badimo ba bona ba nyakang lebaka e le le go na le batho ba ba reng ka ba fitlha ka mo ba ralokang godimo ga nneo ya bona ya tsela ya badimo ba bona onkwešiše go le go raloka godimo ga mmereko ba gago wa badimo ge e le gore o tlile ka moga moremo tlo tšea bongaka go re o santse o golofele go tsela ye e leng gore o romile ka yona kore thomo ye o romilweng ka yona swantse o dule godimo ga yona go ka ntebelela mabitsela a ke ne tšhomo go ka ntebelela mabitsela a ke ne nako gore ba re ke tlo tlhwa ke dutše kua ke discussa dilo mmereko wa ka wa everyday ke go tsoga ke tla ka mo ke bona balwetse ke tsamaya ke ya radiong ke bolela le balwetse go sasa ke le romela balwetse ba radiong ke ba tliša mo go lena le santse le baalafe so ke le ruta malwetse a go fapana ke le ruta di-challenge tše batho ba gatlhanang le tsona ka metseng ke le ruta gore ge motse o le boima o le so o swanetse o bereke jwang ande go ne nto mo di bekang go le botša ona bo magolo ne le santse le tsebe le ruri wa bona badimo e re bolela ka badimo a re bolele ka ditlaela ke ntwa mathomo ge re bolela ka badimo re bolela ka bagalabe re bolela ka bagekolo re bolela ka batho ba e leng gore ba tikwešiša go ne batho ba bangwe ba re re bolaya ko go kapa re bone selo re bolaya ko go aphororong a re bone selo re bolaya ko go tlhapa dinokeng a re bone selo badimo a se ditlaela gape a ba tlo go lebelela o dutse o no berekela go ja mae magwinya wena o nyaka gore badimo ba tle go wena la go ka mo magolo ande ntho ngwe ke nyakang go le botša ge ba re motho o bona ka sefera a ba re gore kapa o go batše mafahla onkwešiša šila a ba re gore
mafahla badimo a ba mo mafahleng ge o sa le gore o santse o lebelele gore modimo wa gago motho o santse o mo bolele le yena a na seamo sa mo a dutseng se gabotse na ke ya mathomo ke eng se se mo thibelang go tla go wena o swantse o tloshe lepheko leo badimo ba ka se palele go tla go wena ka lebaka la gore wena a wa kae modimo wa go tšea gabotse a ka se palele go tla go wena ka gore wena a wa kae modimo o swanetse go go šireletša go sa kgathale gore o jileng mabitsele badimo ba ka se thibele gore wena o jile nama gore batle go wena onkwešiše le tlogile ga e le ja dijo tše dintšhi mara badimo ba bolela le leng onkwešiše so le swantse le tsebe gore badimo ba ba mo mafahleng onkwešiše go tla ba ye santse be mo mafahleng santse be bolwetse and santse o alafane le one so se ka kry le ka ba everyday le re le nyako bona badimo a gone modimo wa tlo tlang mo go lena modimo o tla go motho ge a bona motho a bereka mmereko wa gage ka pelo tlhomoge and ge e le modimo wa gago ba mophikile mabitsela di taola tše mmereko wa tsona ko gore di tshwanetse di go bontšhe mo o palelang ke go bona gona mmereko wa dipheko ke go go bontšha nto wena o palelang ke go e bona and then tsona di go bontšhe gore o ke ngwana ka lebaka la gore ke palele ko go tla go wena ke nteso and then o tloshe seo e leng gore se paleliša badimo ba gago go tla go wena ke batho ba bantši ba e leng gore ba tshwenya ke moya ba kapa badi ba bangwe ebile ba bolaile ko go kapa so go na le dihlare tše e leng gore ge ba go phikile o swanetse o di berekiše gore badimo ba gago ba connecte le wena o swanetse gore go o tloga moo o ya mo gongwe a kere wa motetema o swanetse o tsebele o lekole leeto la gago go tloga mo go fitlha motetema o sa ye maloba ke maabane ebile ke no fitlha košeng ka re mo magolo goo koša ebile why ke lebaka la gore go le motho wa moya santse o bolele le moya o bolele le badimo ba geno ko gore ditsela tšaka tša mo ke yang di jwang badimo ba go botša re ngwana ka tsamaya o fitlhe kua o bolele nto so o eme o lebelele seemo onkwešiše so ke nako re bo magolo le santse le tsebe gore le ya gae le santse le tsebe dipheko tša kudu le santse le tsebe dipheko tša go lwantšhana le malwetse and o swanetse o tsebe pheko e leng gore ge e le gore motho o tla go thoma se ka tseba dipheko tša go romela batho ka matlo bongaka ba gago bo ka se bereke bongaka ba gago a gone mo botlo o yang gona onkwešiša matome se ka tseba dipheko tša gore o tlo romela batho ka matlo ka gare ga dipheko tša gago tše e leng gore batho ba go tshwenya tsentšha majika kwa go tsekiša dihlare tše batho ba go fošang ka tšona ntane o tla di tšhala dipheko tša gago tše bogale tše wena o di tshepileng tša gore ge e le gore ke letswa la koloi mothoki letswa leo la gage le boele morago le wišele ge e le gore ke motho o nteka ka se se rileng dilo tše ka moka dikele morago di ye go yena so taba go bapala ka mo magolo ke a le botša like a le tlo feleletša e le gore dilo tša lena di tsamaya gabotse and modimo ge ba re ga a kgotsofala ke lebaka la ge ngwana a se a phetha dilo gabotse go felelela wa bona go tseba ditaola o tseba dihlare mabitsala modimo wa gago a gone gore batle ba re one complain wa tseba dihlare wa tseba ditaola a gone gore ba re modimo wa gago o tlo ba le complain onkwešiše o ra re modimo wa gago wana mabitsala o pele ka gore a ka palela ko go tla go wena ka gore wena o jilatšha ye ra re badimo ba ka palela ko go bontšha gore o tlo go kwa mola gone kotsi ka lebaka la gore wena o jela atšha santse o lie gore badimo ba gago ba tsebe gore mmele o kua gore ba o berekiše go bolela le wena lena ka mo le tlile go thwasa gore nna tše e leng gore badimo ba palela ke go le botša ke kgone go le tlhatlha go tsona badimo ba ka se ke wena ba re pheko go sa sa ere magolelo go sa sa erengeng go sa sa erengeng no ba tla go wena ka dilo tše bohlokwa so re o ria so magolo ore wena o tseba malwetse a makae batho ba go matšatšing ba go stope le dikutu ke sebaka go bofa mpa ya le dihlogwana le tše ka moso alright o ra re wena
re ya go bea go tloga masieng re ya go bea go tloga masieng and then le malwetse ya go gora re wena santse re go fe group wa gago wena mpotse group wa gago nna ke a wena re nyaka 4 alright le 4 wa ke lena le 4 wa ke okay mpotse transport le nyaka le ya neng ditlhareng Bana be ke ya rentšitše ngwana ga tšhore go sa sankiše kae ke kae be re sa lela be ke sa re ke tlile go botse ba re gapela ke le dipitse mara ka re ka re gomba le wa boa ke tlile go botse be re re apeke sport bao Beckersford bone lawyer pam Beckersford la ditsa tlhare tse di leng Beckersford a wa bekile magolo thabile a ditlhontšhe ke tao ya ntsha ya ba ke motshiri ke morotha madi Beckersford e ne tlhare tse dintšhi go phatane di gona ka mokana ga tsona go ne tlhare tse ntšhi kudu Beckersford mara kudu ge le ya Beckersford le santse le ya Beckersford le ya go epa ditlhare tša ntwa fela Beckersford e ne tlhare tse dintšhi tša ntwa nkwešiše ene tlhare tša ntwa di thabeng ya ku ga makofana so ge le ya Beckersford le santse le ya Beckersford le tseba gore go ne tlhare tša ntwa ene go ne le setlhare se seng ba se bitša kgwaiku ke se e leng gore kudu se dila ka sebabo rena ka mo re se bitša monoko maripana le malaka o gona ku Beckersford so Beckersford e ne tlhare tše dintšhi mara kudu Beckersford ke e ratela ditlhare tše e leng gore ke tša golwa monongo di gona ku Beckersford so dithaba tsena tša Beckersford santse o tsebe gore e ke namela thaba e so ke lata setlhare se so e ke namela thaba e so ke lata setlhare se so ene go na le thaba e sa namelweng mola Beckersford ye e leng gore e na le senamane so once wa ye bua o ne le kgonagala go seke wa bua so Beckersford la ke kgolo ge le ya Beckersford le santse le mpotse re ya Beckersford ke tlo le botsa re le ya Beckersford le ya go gatlana le mogala go moso ga a fitlha o tlo le iša thabeng e so ge le nyaka ditlhare tse di so tše wena o di nyakang magolo di kae ditlhare tse o di nyakang di kry-ela re di kae di nageng e feng wa bona fela gore botsa ra o tse gore di nageng e fe re tlo go botsa gore bo di epa kae rena re thabeng kae gae kae e fiwa ga digale e re baba ke nyako ga digale re rata ditlhare and nna ke lefe transport le ye ga digale alright go na re lena a le sa Beckersford lena le ya ga digale then nna ke le tlatša ka tšhelete ya petrole re fa petrole le a tsamaya le ya go epa ditlhare ga digale le ya go epa ditlhare tša malwetse ao ba e leng gore ba boletše then ge le boa mo ke lefa motšhini wa kgatla wa šila tlhare tšeo ke 4 ka mo then re thoma go sasa ke batho ba ne le sprate e re go go botse ditlhare o ka se tlogo mo lata setlhare se se teng nel sprate ditlhare tšeo di nyakang tša nel sprate ke ne le monna a epang ditlhare nel sprate o e leng gore ge le nyaka ditlhare a ka tla le tsona le motlhare wa gona then nako le kry-ileng nako ge o tseba re ke nyakwa go tseba ditlhare tša nel sprate o buka dihotele tša kua wa go dula kua matšatši o sepela le ngaka tša mola di go bontšha ditlhare tša mo gausu ke ngaka ke tsebana le dingaka so wa tseba re ke ya go dula ka kua gole ke ya go epa ditlhare tše di rileng no re nyaka ditlhare tše di tlo alafang batho and-e a re nyake go diegelo re nyaka ditlhare tše e leng gore di tlo fitlha mo ka pela batho ba kgona go thušega ba ba gabotse so Sheila wena mpotse ditabage wena o sa sa wa kae ga dikgale akere wena o ya ga dikgale mantšhidi wena o nyaka mafofonyana akere o nyaka batho ba go latlhegela ke mogopolo wena o sa sa mantšhidi o tšea balwetse ba gago ka morago le ya ga makweng o ba kua ga phokwane o fetša matšatši o le kua le ya patlhare tšeo o di thuta malwetse a rileng a gore o kgone go tseba gore bereka jwang a bona mantšhidi o thegile metse ga ntšhima wena le mang
mafofonyane leng mafofonyane le batho ba go thebodile o ra re wena mantšhidi le ya ga makweng go ba ga phokwane go sasa then le shota ka ba babedi le wena ga makweng go ba ga phokwane okay Gona mo le problem. Like na ke disease crack. So kulo ke tsaba di wa sho kulo e tlhare di mpal. a go no ba se tlhare go palla se wa sho ba se dira ka Ba le ga tlhare mara a ke ke rala se wa sho re se wa sho ba se dira ka re dire tlhare. a ke re swantse go le motho o tsebe gore se wa sho se diriwa ga go tlile se wa sho re ya pa setlhare ka se se mo go fetsa gore re ya pa setlhare re se bereka ka mo gore se bereka re tšea setlhare re se isha ka thoko se se shalang se omang re ya go tshuma setlhare se lendane ro tšea molora ola wa gona ra dira sewasho se se rileng sa meleko ka tlhare tše e leng gore ke tša meleko ra tšea ditlhare tšela ra di bea ka thoko ra tšea sewasho ra se bea ka thoko gobane e šetše ile legong le e leng gore le swele go šetše molora fela so godimo ka tlhare tše di tlong go di lata go tlo tswa diwasho gona moo sewasho sa mahlatse re se dira ka ditlhare tša mahlatse tše di omileng di sa tlo di sa kikiwa gomme go tlo ba le ka mogore o ne ntho gore e bitsa gore ke mphetola re tlo di fetola ra di ria diwasho ditlhare di aba ka mo diwasho di aba ka mo fo ga makweng ke batho ba saike ora re lena lo ndirela group ya lena lampotsa gore program lampa report ya ka mola gore no dilo ka mo saite di tsamaya jwang o pelo ba la before to ga makweng ngiro to le tsere ga dia re thushela le Daniel go mora Daniel mo ntshiganyana re go pela gore fe piroteitse retreat na go mo lape ge ba ka pala re go na ga makweng sana toma ka no re pale wa tseba ke ne problem ya nka batho ba le mantšhidi batho ba le banyakana a banyake motho e leng gore go sasa ba tlo go tšea ka mo ba re mantšhidi re ne motse šo re gopela gore o ye gore berekela gore that's why ke re o ya go dula ga makweng le bona ga makweng e sa le ka gae goba ga phokwane e sa le ka gae ge ke re tšeang batho ba le ke department ya bona bo mmakubana ba gona mangaka gona a e leng gore re a thwasešitša a dila ka malwetse ya go swana le le o dula le bona kua le alafa le ba bangwe ba ba leng kua onkwešiša so le ene tlabe le alafa le ba bangwe ba ba leng mathasane ka moka a leng ka mosantše a mangaiku taba go kgobokana polekete ya re berekeng mo re nyaka go bona go berekile ba bangwe ba makweng kua ke tlo ba tšea kua ke tlo ba tšiša mo go ne se nna ke tlo ba rutang goba wa phokwane ke tlo ba tšea kua ke ba tšie mo go ne se nna ke tla ba rutang sona mo wa ba bomakuana o phayana wa bomang go ne le se ke tlo ba rutang sona mo so re a phatlalela jale re nyaka gore batho ba fole a re kwele gona re oa boa wena ra re boela ka mo wena o tsena ka mola wa ga makweng alright and then lena o ke ngwana sekolo a ka se tsamaye wa ngwala mara ke re wa fetša go ngwala segale santse le ena a tsamaye a re kweng takala lena le le tseba go alafa a ko go kwa tseba seješo maoto le maatla aga wa le mang a ke nyake le bethaka e sese a ke nyake le ye ka setšhofu aga precious le mang gona ke sa thusa batho ba le bapeng ba lebe kua phekola maloba ba tshwanetse ke ba role trikološi le fetsekele le tse ditsekua botšeng tše ke tshwanetse ke ba tshwantse ka tsona mo le tlhode e ba nyaka bampoa alright matome wa tsere wena o dirang a ba bana ba o tsamaya le bana ba go sasa batho ba le mmereko o neng le ona wa batho ba le o šila ditlhare o nkwešiša o šila ditlhare bo magolo ditlhare tšeo ke a di nyaka mo ka Friday onkwa goba e re ke le feng 2 weeks ke rile life mo gore batswadi ba lena ba tsebe gore mo ba kwana ka eng
motswala o dila ka tša batlhologadi le yena ke kwiša ro mongwe a nyaka go tseba se sengwe a ka tsena mara batlhologadi go nyaka motho e leng gore o robaletse le bana ka nna ena bana a kgone ba alafa so go ne le ba ba kgonang go alafa bana so go nne le gore re dira so re bea date ka date yo re tlo boelela gape mo life re bontšhe batswadi ba ba leng gae gore mo re dirang ba ba ileng gae bo magolo nna a ke nyako bolela tše ntši batswadi ba tla bona gore kua batswa ba ba ruta eng ke e nna ke bona batswadi ba tla bona gore ba ba ruta eng ka nna nka se eme go ruta bana ka mo mola e le gore le tlile thwaso bo magolo no re santse e sekulate wa tsa wa santse e sekulate lebaka ke gore le ka se ithute ntho e tee la ema go yona at least le tseba gore no re tšere 2 to 3 weeks re dira ka bolwetse bo boso and then mantšhedi goba mang wa tseba gore no go ntle le nna e re ke tle ka mo group e tle ka mo then wa tsebang se seng ka mola o tswela pele le ba so re santse re group tše 5 ka moka re tlo di tsamaye le ge e le gore ka se di tsamaye ka nako 1 mara la mafelelo gone re tlo di sepele then ra tseba gore mantšhedi if o ile kua go na le testimonial tša batho ba e5 ba saike then go na re mantšhedi ga goroga speciality sa gage re ya mo gore motho o dila ka saike re tla be re tseba gore o rutiwe ebile o alafile batho ebile ba fodile batswadi ba bona ba thabile and then department ya mantšhediši ke saike onkwešiše ka gore ge ke le ngaka ke le song ka se kgone dilo ka moka ba bona go swana le ya epilepsy ke nyaka gore o a e gatelelene ke nyaka gore le sepile le go epa so ke tlo letlaleletša ka banna ba e leng gore ke a tse gore ba le maatla ke ba babedi ka ge le basadi le ne le nnoši ba ba tlo kgonang go ya go le thuša go epa kare tše dintša ditlhare ke ra dile ka gare ga maswika ba tlo bitša ke nna ke babereki ba mo ga gone motho a tlo le nyakang tšhelete so re ya kwana kere a re kwaneng re deliveraneng ditlhare ke nyaka re beng date gore ka date so lešošošošošošo le tlo tliša ditlhare batho ba ba bogetseng mo ba tlo di bona tlhare tšeo and ba bangwe ba tla tliša ditestimonial ere batho ba ba bogetseng mo ba tla di bona digroup ka moka re bea date e one re ka no bea matšatši a go lata re ne group tše kae mo re ne group tše 3 yaka why sentse re tsamaye first week nako ka moka le tlabe le dirang go thoma go sasa le tlabe le dirang la spela go sasa go sasa la tsamaya a ke gone ebile o kgone reila wena starta mmotoro tšea vene ke lefa petrole le ya go campa le tla boa mo le ditlhare a bona nna ka tšešile ke ya thwasong a buti ba nyala beke e latelang ge ke orela a buti ba nyala tlhatse ke motswana a senke ke mmona ne o graduata kae ke ngwana mengwaga mekae re tla go lekolola matšatši a mabedi fela la gore o ye go mo prepara o ye le yena a graduate o šuthe dinepe le yena o boa ke sale ka ba le thwasane le lengwe ledia dikgeko a tse re ka mmotša gore ebile ba sa rie dikgeko ke traile ba roka ka re ngwana ka lata metšhini o keo badimo a kere ba go tšere ba tseba gore wena o gata motšhini wa roka e tla le motšhini o tle o dulemo o thwasitše le motšhini a gage a dutše mo a lokela batho a lemo
wena rata ditofo le gona ebile ka mole tla le tseo tsa go bake o bake tlhatlhe ye mo ya our fridge go le nna ke le bone ndo go le beke nya ka ke ene go magolo di group tsa rena a di tseno gare la ngwa ke la la go tsetsa mo go la nna di group tsa lena a di tseno gare ba ba ileng gae ba bangwe ba ile ka mabaka go kwa gare ba bangwe ba ile ka mabaka go kwa gare so ba tlo rena ba bua ke gopela ba se ba tsena groupung tsa lena ge ba nyaka go tla go thoma ye re ithomileng ke gopela gore ke ba direle group tsa bona ke rata gore re ka re ya go bereka ka re ka gare ga mmereko go na le ntwa a ke nyake taba gore mmang a tlampotse gore mang a boledišimang a kere letabo le se la fetoga dimumu magolo se e leng gore motho o ne phoso o dula fase wa mmotsa then ra lokiša gwala ga botse so o kgona le go ntswala so yena ebile o kaone mo gae le ga ka re wa gae o tlono wa gae a boa sekgolo so ke norela gore re kwane date re bea e feng lena la tsamaya le lena go sasa ke no gopela sa mme ba ba itlhane ke sepele nabo tara sa fisa go ga mako ne ka se tsena le progress ra go le mako makong go bolela le yana o nwa go gopela ke le ba se ba ditlhare go tswe ke mo ja ditlhare ditlhare ga o le ba ka tloela wena mangwe ntshedi o tsena nna ga go sasa fulu le go tlhale ka moka le ya ga makweng la speed mme re ka ba ka tšaba le tšibela ba le kwa makweng ka la bravo o no ya go ga yo go ke a bo ke a le go bua mara ke nya go no ke yo yang o ile ga reng go go a go la jona o tla go kwa go tla go la le mo tsala ke di tono tse ka makweng toti abantu bathethe baphola angisho ngale niye ukupholisa abantu so niyangale niyokupholisa abantu mama baqethe ukuphola kulani zokubuya la ngoba mina bamele ngiyokusinga ngiyena kwasipho ngiyogidisco mahlobo ngasipho kusipho ngizokhuluma naye ungawa le ka tsamaya le ena mama tshwanto tsamaya le ena le wena nna ke le boile ke sa e nngwe a ke re ba ka setlhabe tlhatsa sotho sa tsena mo re re tlhatsa sotho rena ba ngwe tseba skreke nna ke dile skreke ke a tseba o bereka ka skreke dua kere ke a tseba di-washta gona re tlhakantšha eleng bao about nako tse dingwe ke ra re ne le molwetse re bona gore o palelwa mo sesothong ra mo thuša ka skreke ra kgona go bona gore na yeo e kgonagala ga botse fela be re kgopela lena yeo e kgonagala ga botse fela o kgona go thuša motho lentso le go botse gore no mo ditlhare di ka se loke berekiša ditaelo tša skreke and then o di berekiša ka mokgwa ba go laelelang ka gona re ka se ganetse mangeloi ya gago a go fa taelo ya gore molwetse a fola onkwešiša yeo a ke bone e le phoso nna e ke e nyakang ke balwetse ye ke e nyakang ke ditlhare and-e mo le sa tsebeng mpotsišeng gore ba ba setlhare se seng setlhare se ke eng then ke tlo botsa setlhare se ke se so se bereka so akere ya so ke lebogile kudu magolo